malo tau toi mau e pompoini ko malere mai enyo hoko tai pe tau polokalama tokoni pokai tau polokalama ngau e ko ni ki he tokoni ko ki kakai ko na siwe sia he matangkon ko haloti pe ko ni na fetu taki mai e kau ai tau kau me tau pe si ko kore mai ki masi lere mai o wakai ki family ko ni o nau fu mau tokoni pe ko mawa mai ki he ni ia o ko e fifine o na ho mai ki to na tala no mo asiata pe ko ni o ma to mai pe ke mo si o ki ai hange ko lau ko me pe mau ko ta mai pe hata o ko malere o fai me ko yo no fe mau ko ki fai ai te tau hoko at mi hente o ki hulu ya tu pe anau no foanga pe te mo o si pe hulu ko no foanga te tau hu ki loto he loto ngatari asiata i loto moe ki family ko ni o ko e kaureka o ko e moe fine e ki mo ne ta hine mahalo au te ki vilo ko aun ko to ki kamate ne hulu kana na ula tala no na to ya ka tau si hange pe ko ai me mo fa kau ki ai mana tui ko maua ko me nga hawe pe e tala mai pe ke mau ki ho wakai e o malere me wakai ko te tau hulu ya tu pe na ki fare i me tu ai ko na tolo ni loto na tari me ko na ki no fuanga eni pe o ku mo si o pe tamai ko taimi ko ku hai ko e ano atu ke na lava na to no foi fare o ke na au na to ria o no fo he fare ko ni taha ka kau mi ai ka kau nga api na ulanga pe na hau na to ria o unga sio ko ya ato mo me ka ku na hau pe ela ia ko nga fo ki ha me vai ko te tau hu ki loto ke tau whanau ki he ki family ko ni pe ko hai me na ko re mai ke maha ki ni o olu ya te pe me ko ku moni pe ko me ko totonu ko ni mo yo ki fare se mo si tonu mai pe ko fare ki ya ko kere maka malo toki peito ai yo mau o mau pe malo os mau tau malo wala mari tonga ko to pe mo me ma ki tau programa ma he ne pe special hato ko tau ia ye pe fa among pe o mo mama ta tonu mai ki he kala no mo fe kumi ai programa ni ki tau mau ai nga me mo ni mo me ta tonu ko a honi ai ko ane afie na ke fe nga fi ta kan ka o na e fe tu ta kan to ta hani ki o ane pe ko ui ko lah ya ngai fatongia pe ngalo fo ki atia pe na de to e fe tu ta kan e a honi pe ko yo mama wai lo to ma la lo pe mo mafi ke ma ye ni mo ke ramen ko fine ko ne ki mo ko punai mo ko to nga kau ki ti malo no he ako ka tama ko na ko dia ka finga ji tam te yang e angai si mo si ope o ko ki o ilo tamate atu ko telefoni ke le ni o mawinga toko ko le ke tam te ko mata ko mawinga bi to ta programa ko ki ilo ko me ona to ta me ko yang ya ko to pena o ane afika ki utani pa ko to tang he ani hange o ngo fa la mari be ho maloto ke ma to no mai ke ki family na ko fu fe ma u ni pe ko kai ke mhanga to nga ko ya mai he nei
I he wahe tonga tapu tolu ya. Ia. O ku kawai ai ki fefinen. I he kere pe mo eria o wahe tonga tapu tolu. O si ia ko whakare atu ki he septa ko ia. O ku nau tokanga kina wahe tonga tapu tolu. Ke oa na si to e noa. Ani ko ni. Whai whakai ke. Pa neongo pe uteke o eke hono hingoa. Ka ko ilo I ai mea o ku. Lave tūki ai. Asi e nau. E se nau novo I he. Me ki feitu uni. A e nau fia mau viviri pia ko ia. O ko whaamu ke oanga whenga maria ko ni ki he whae ko ni. Ai uhinga na ane ui mai ai ki maua. Ke maa utono mai ki ai pia mohono whare. Pia mahalo musio mai pe. O whakatoka nga. Ai whotunga o e ki whare masivani. Pia ko ia ko tuang ke whae ko ni. Ke ni whakamatala a hono hingoa. Pia moia. Pia ko I tonga tapitolu pe. Pe ko ni hau hiki mai mea feitu. Ka ko e whaiki ka toa ia o e ninga whie mau. Tene o atu ia ka teki motou I he taimini. Sei ko whiawhia he whainga maari ko mau. Ko hi ke wahe atu ai tu unga koe o ia hok family. Mo ianga koe ai whie mau vivili taha hok family na e maka tu unga I e ku whetu utaki atu. Ko fue ko kulele mai mei baba o mi baba utaha ono. Pea o ko kei whiri pea o ki baba utaha ono. Pea I he tunga ko mai ai na mau hiki mai heni ko e whai ha whainga ke maki I whanau mo. Whakako I ginau tolo. Pea ko ku nofo ko ni ko nofo hili pe. Ko e tunga ko ku iai ko e ku nofo o ku. O fuongo I au pita ko whainga ta ia taimi ko ni ko e ku hange ko e tō mai matangi. Pe ko e whawha uhalahi benia o sia ape mau tolu ia. Ma pena e whaasia whakakai tō lahi ku whaalaivi ato e anga ko ki nofo. O kwai taimi lahi o ku. Whatupu mana tuki ape. Ke lolotonga tu apo ope au tu o hifo he vai o lue mo ki whanau ki tu. Kau kai ko au pe ko. Kau kai ko au pe ko e sia he taimi ko ko whainga ta ia pe he ai. Ko tu e ko e sia ko toa ki family he taimi ko mau whainga ta ia ai. E ko wilong mau no fo hili. O kai whakau kau kai pe mau ki konga api. Ma uia ki veitong. Kei whai e whainga. Ako tu e tu nga kong mawia taini mi lockdown ni hok Hawaii au ki New Zealand whakataha mo foha. Tu ka ni oku mau. Ako hae na mea o whai I New Zealand. Ana na alu ko tori. Ko tori, okay. Pako tu ka lockdown ni oku whai ngata. Oku iai pe lawe ki whaman. O iai ngai whamai ulawa peo nau tā ki tu anau seniti. Pena e lava po tā ki tua mo ki seniti a hoko apa ko e alu ka New Zealand ko ke whakataputapui. Oku ki whai ngata alewa. Oku ikai ke nau hu ki tua. E nau whama. Pau kai te hu hatahi ki loto. Ai koe mea kong nau whai kue pet Excuse me. Ai toko taha oku ne toki ave pe nau shoppingi ka nau tolu. Pia pau koe ke wila po whetai me toki whaka ata mai ai. Pau peu whai ku. Au nau whampe ke wahe pe e whainga tā ia au pito. Nai whai eku ki I whainga. Whainga holo ai patapata ko ni ko ku hau ko e. Ai o mai whakanatula. Meitahi. Hangea ka au ku whainga ta ai o ia whainga holo ko ki he ta whaaki ko ni ko e. Tala mai toko taha ke u alu ka ako sita. Ta mai toko taha ke u alu ki he. Ta whaaki ko e mea. Pau kai fo ke uma waha me alere pau kai hapaanga ke utotongi ke urele lo whainga. Ko ksio halori patapata ke tantanu aki o mau ki whale. Mo tantanu aka tu ai taimi uha. Pau kai tu uia koe. Ku whainga ta ai au ke wina po hai ai te urele ki ai o kole. He ko ngā ko na o si ai pe ku tohi ka ako sita. He ko whafonga ia na ki mua he. He na aku whiria ako sita. Ko uhi. He na I he ta whaako ako o akilisi. Okay. Pea ko hinga he na ko tefto I tui ukai pe mawahe mea. Ko unga me he... Mea akilisi. Kaike. Mo e pou ko ki ai e. Pea o kua ope ki he taimi ko ha ono fo peo lai. O ko pe mawahe ku tui mea.
o si mavahe e ku falala ku ke fafofonga ko na ku fili e o si mahina ga mavahe ia me tuunga ko ko fafofonga ne ko hanga ki ai a seri to akala ko ia aluia ki ho mau vahe nga ta ko ia hanga pe ia tata pe ka te au pe to hata u pe te ka o si pau pe ho mau ata mai ho mau family ke taha o atu he pa ki he toko taha konu o me pāti, o whokotu to tonu mai, ko toko taha to tonu peia. Pako seri. Ki mau tala noa pe, ka taki pe oku whehu i me kakai, ke si whakaha mangi ho hingoa, mo e wheitu i wawa o ke hau me iai. He kula he kakai, o koe ki kore mai nao tolu, na waha mo whaeng, mo whaami. O hau me i ho lewa. Iya. Ko hau a seri tua ka lau, ko loa ho lewa tua neki vare halau furi. Ko ngā ko mere nau. Mere nau. Pea ko e tawhaaki pene o koutu. Na kua ngoi pao ke o whai ata ko re tokoni ka moutolu. He ko ilo pea ui au tau i he tawhaaki pe taha. Pena ke mau pe. Ko mea pe ko fu o kou fu o ngoi viviri. Taimi koutoa e uha. O fu whakalolo mai ka te au. Na tamani o ko nofo whaka ofa o kusai mai mo e whare koe. O mau te ka atoa pe he vai. Ani e whare pe koni. He whare lahi. O keke pe he au nau nofo malu nau tolu i apa. Kau nofo whaka ofa tau ia heni. O tau pe mo e fie mau e whare koe. Ko taimi poko toa i koe uha. O kui olunga ko toa ume ano hake vai. Ai ko kau mea koe ko kau mea wawa upe moe pe ko kau mea heni. Ko kau mea totonu pe ia i tonga tapto. O iyo kasu ke nofo hili mai kia na. O au ko nofo hili mai ki heni. Pea, ko tuunga ia ko o ia ki family. O ko wongo ia pito o ko no hange o ko. O te ma, e ko tata no ko ni mo ui mai kia maua ko unga ko fie mau viviri. O te te ufi ha fie mau, lolotonga ku ia e whainga maari ko mai heni. Ke tala no ai ki kakai o ke tui tatau mo ia. Ka pau o ku nofo ho mafu i he kakai tui tatau mo visiona agrisi. Ko whainga maari ni ke tala mai, a hau whakau kau ke nau sio ki ai, pe moe ni ku ke tala mai, ko ihe ni ko unga ko yako ho whanau. Ko ia. Ku ke he me mi wawa u ki tongan ke whaako i whanau. Ko ni ku ke tala mai, ko palpare mai a, o ho nofo ni, ko e nofo anga, mo te he taimi uha, o kake mo lawa o mau hawhie maari. Sai. Whaiku nau, matoto men. Ia, ko matoto men, pia mi wawa u. E tokoni mai a matoto men. Whaiku nau. Ya, whamalo atu ka te motolo homo me amai ki polo kalamani ka manga o atu. Whewhe ta whak whamea tokoni, ta whaki whakai mao me iwai, pia moi uhila. Koe malo au pito e asiata ho lawe mai ki ta whaaki koe oi vai. Koe mahalo pepe ku si e ku kole aku ia. Keke u whalawa e ku kole koni ke whakafofonga ko tonga taputolu. Na ku kore hatanke. Ko ngahe ku mau nofo hili mai pa koe jai whoka ha familia e ofi heni. Koe u api ko wai ko honau sima. Ia taimi ai ko ki taimi pe wawai e fiafi. Koe taimi koe ai pongi una wofu na tolu ia pa koe po uri tapu ni mai pea ki mu ai pe he ono koe. Ko ngale vai o ku wha lue hola ku whanau aku mo ki hina. Ia api a heu koe whangakuri. O ku whaaturi mau peo ki whanau au ke hei. Kau ngā whoho koe ke whae ap totone ko hanau te a mea. Ke nau si ta ofi mai whangakuri e. O kuonga au pito e ka au e tawhaaki. Fuonga au pito he hala mo api kon ko no whae hatanke. Mahana si lele mo tu a whakafonu. He na elea aki he e palemia. Lolotonga he whakataha he. Hataha o ku whemau tanke pe a whakafonu pe te naulawa tokoni whakawawe. Pe alu lewa ai toko taha koni ho mau whareo whakafonu. O a o mai ki he ahoni. O ku mau si ke lere horope me mau uhina. Te kei peke hatari mai, pau te peke yaha ngai whetu taki mai. Ka ko fia au pito e asiata ko hiko e tuunga ko ke ko ku fukau au pito e vai he whemau vivili. Ko whetu ko ni ko pahu. Whetu pahu. Ko uhila lewa o ku mau singai pe uhila mehe.
Taki bebe ai. O kwa o hingoa whakai ko ki mua peke tok mali. Taufa. Tahina I no ke taufa. Kau tama kona unau eke mai. Matoto men. I no ke taufa me horeva. Kake koe. Tahina I no ke taufa me horeva. Koe tala noa ke lava o solova hapalparema. Na ke lava fo ki mua wea hamo ki konga I Veitongo? O kwai ki konga I Veitongo. O si mao ia? O si mao si whapepa o si mao mea katoa. Ka pau rewa e whai hatokoni ko whe mea o ku tapotaha ko e whalere ieni pe ko ho whaamu ka pau ia ki pare tokoni ki ai pāti. Ki Veitongo ka ke lawa o alu ki ai. Ko whakaamu ia ke hiki wapetaha ki Veitongo. Kake. Ke si aonga tokoni. Ko uhi ngai ia ko tautala noa ai. Just a solution. Yes. Oh, yeah. Ke hanga o mai ho lotomo la wari ke o mai ka taulawa o ni meni mataha pe tau mo mataha ki ano tokoni ko ki he tuunga ko o ia he family ko ni kulawa ho mo foha be o alu he tori ne o lockdown ko ni malo ia time e to veteang pulonga ko ia pe matala tu leva ai ngahi monu mo ka taboki ka ko me atu ke fihia tu wa taimini ko fo no fo hili ko ni ko ia ko ma ko nga api ka ke mo me amai ke he polo kalamani pe aku fa amo ke pe ke mo fatonga ko fi ma wiwili taimini lolo tonga ke no fo aki family ni I vahe tonga taptol sine Australia ko ilo ko mo tolu a septa o toka nga ki na mai tonga taptolu ko tahinen ko hai ko ha hingo Mere nau. Ai ko hingoa kakate ho ai IT. Ko inga pe ko ai ke mahino ke kakai ko ka pau ko hanau ofa. Te nau seni mai pe kia mere nau. Mere nau hai. Ai o kati. Mere nau o kati. Siko hingoa kakato. Ko whaamu tāno ko ni ke tāno mahino. He kuai mo fie tokoni. Ka pau e ia hataha kune ofa mai kia te koe. Tene whakafou mai iho IT. Ke lava o tokoni. Matui o mia ia mau. Ko mau ai ko whakahoko tala noa pe. Ko ngā ke nau mamata mai mo mea mai mea. Nā ku iai hanko matato men. Ko matato ia mei wawa o hanga te au. Ofia tia kia moutou. Ko hingoa matato. Uia pefu matato men. Ko ilo ko hayo no hingoa kakato. Ka ku hanga te au nofo Alaska aia. Pea ko nako ho kai ngā ofie. Ko tunga ia ku iai he taimini. Sene Australia. Pasteni foko solofoni. Deseri. Ko foi pulu ni lolotonga ai ke nofo si family ko ni yo tu hausia. I vahenga tonga tapu. Ko hai ko ni ya moto ai kau fafofonga. Mo kataki ko tau polo kalama ke mo wakai mai ki he tu hausia ke ha ki. I hono taimika o whatever ko naulawa o malo se unga makina o tō. Whawhiawhia fo ke tala noa ia mo mere makehe mo ngai tala noa mo e ui tōu. Sinko mata koe I hui ko osi ko osi whakapepa hau nau ki ko ngā api I he wheitu Veitongo. Aia o kuiai amanaki te tau solova palpare mo koe kako palpare ma viviri I he taimini. Koe unga ko e nau ki nofo I he ni e lava ai septa koe o kune toka I mawa he tolu na a lava o omi haki I whainga maari haki tangai mawa malo e hulu takai pe. Ke si o pe ki he tunga ko ni hange ko e whamatala kau ki ono hoa. Ko lockdown pa ko mimi mahina ni fiha. Ai kai toi mau ha se niti bea miyai. Ko unga kai toi ngawe. Pe aku nau nofo o lokoloka. Makatunga I he maki whamaman laki ko iau tō. Pe o koutui I he mea ko ia e mene. Mo loto lahi ko pe tā mai o wai mā o wai lifia. Kai lawa ke tau wheto koni aki ko haha mea solowa aki moto. Hangi ko whamatala. O ku ke whiri ki wawa. O pia ku amanaki ma polo kalama mo mea mai. Te mau polo kalama atu ofi ki he whaa. Pia mo seri to a kalau. Ko e campaign ia wawa o taha no. Pia te ma interview atoa ia seri ke mo ilo. Pia ke mo pousa atu ia. Ke mo mamata mai. He wawa o taha no. O kalau ia. O wahenga taha no. O wawa o. Te mau polo kalama anai. Pia kaha ani ko de sipu. Mahal te mahanga o whakahoko ki ai anai. He koe tuko ni mahu inga au pito motor. Mo me mi moti ko toa motori wawa taha no. Mo toko fia. Ai ko au mo toko taha koe.
Tu ke ho mau family ho ku tamai mo fai una ro. Ka ke una ia pe fu na to ka ko unha ko mo tolo Ko au pe mo ko amo. Ai ko toko tolo ni e fare ko ni seri to akalau o ku na ke voti pe na tolo ki va ta hano. Pe ko ka uia i te fito i polo kalama ma ui o ta fa ko ni ulaki ki tau fa uta ai ka kai ki foi. Fa unha pe ta ai na fa ko e aplis po iwa. Ki tau no fo i visione o fa fonua mo haka ki o fahinga o ki tau tonga ke o na ia hata e to lalo pe maulalo ono tunga e tunga mama ko ni ko tau ia mo hanga ko lau mo tunga civilization ko ni ko tau au ki ai ke maulunga to hani hi pe nau a saya ke pe na to ka maulalo hani ko ia ko programa ko ni o kun hanga tau ka ve au pito ai me ko ia ko ba tau ke tau e tau vai mo tau fe ofa aki kai lava ke tau o ku emere o ku fa amo ko ha o me o ku ke fi ma o viviri ki he kakai hanga ko lau ne o fa ngata ka u kai ke ma va he mi ho tu apive to ngo o sitano ya ko ke te fe ma katano ka ke ngata ka pe kamberi na ke pe ko ta ma ki mawa ko unga ku ke ilo e toni ko e kakai patoa ko ha ole aki kakai mo ke kore ki ai ho fanga ta ia ko ni o te ke fufu ia mea ka ke re aki ho tui mo unga malo ko ke fetu tak mai ki maua ke mau mai ke tau po ta no au ni ko ka nga ko family patoa ke tala ta no ki ai ho sia o ia ho fa nau Iyo ko ia fa nau ko iyo na itai lulu to via to tolo sio to ako to via to i ni tolo ya ko I kai tolu pe ko uai tai lulu pataha kuako pe okay ai ko mo no fo ni to ko no ko ia fa to mo to ia bini ua fa mo tamasi i pe bihen iyo ko lo tonga mava he iyo no fo he ako iyo ka ngau pe ko ngau ika iyo mana ko kita ka ai be ana ka ke ka ko fe fia pita fa ngamario ko mau pa malo atu ko hi ko e whakatalatala no mo tuunga koe na ku kono mo ni o ko fu fie ma o viviri au pito o ko fie hiki au pito pa ko ki api ka ko e tuunga ko mau iai ko he tainimi o ko kia hat vai o ku vai whakapaanga ke mau hiki he tainimi ka ko e tuunga ko ko ngā pi o si maa o pe whakapepa ia ka ku iai pe ai amanaki mo e fie mau o ku viviri ange e mau si no fohili pe he o ku iai pe ai amanaki mo e whakaamu e babeni pe ha mau hiki ki ai ka ko e loto e mo e whakaukau mo e fie mau e ko e tuunga ko iai ango e uhila mo e ko e vai mau mata ki hala pe ko e vai tupu mau ngawe ki pe vai pe ai apin pe a mo e uhila ka ko e tuunga ko ku ko i te maha se ni te ke awe he vai mo e uhila e we te ma se ni tia me he hoa he tu ko tai ni ko e hang ko lau ko fo pe ni he whakamalo he le tu ni ka ko e nai pe whakau ko hinga na ko ia tai tuang ma ho whakau nai pe whakau ko hinga ko o ko fu fe ma o hato koni he ko mau te ke fu matala tu mo ho ko si o ilo ma ilo pe mau ka ko me aki ke rea ko o ko mau ne o ma ilo ka ko ki ke rea o ko ka ki ya me akai ko ia o ko ki ya vai ke mo inu ko ia o ku tu he tunga fa ai si fa na wa ko ka ya to pas iyo ka ke o ku lava e o tala he ko masiva o ko ilo e fus mo kana fa amo ke rea ki ka kai o fa ka ha me ako ya ka o te hanga ai ke o fa ha ka ke rea ko he ko te mo fetu daki pe ko o se programa ko ni pe hang ko lau o ange mo fika telefoni ke hoko atu ko mo na to yo no to ko ni ko hanga ko lau o kina tolo mana wa fate na no na to o tala no bo ko ke anga ono fatu haki pare
ke mo alu ke ai pe mo fonga ko o ko ko ka ko ngai fa mari pe ni e pe ko ki ka kai hango fala ga tu solofoni o ku lolo tonga i he malu ko ni ko o e tonga tak tolu ai to tahani ko mo tolo se ta mo si to kanga mai kai pe ko se ni ti o va ve ta mai ki o mai haki be to ko hala ko ki api o ito na ki be lai se na ta yai e mafia yo i me sa to ta mai ka e tolu pe mo ki mai wa hina vai ko fare ko ni o to fo si yang a fo i wa hina vai ko ni mahal ko be ai te wanga fa at ke mo wanga fa to ngai o ku to e fa o fang ai to ta hani mo ni ki fa nau ai o ko ke ne lava pu akia to ko lava ta la la mari e me ko o ku ai fa nau ako mahal pe ku si fe ai vala i he o ki he ako o ku fie mau a ki to tong pasi pe ku fie mau ai fa ki fie au fa ka ako ke mau ia ka o ku tau lava to ni aki na tolu ke mavahe mehe ki mai wa hina vai ke tunga e to fa fi mariang mo to le reang i he ka fa amo pe he ke hoko e manga wen ko ha no fa masiva i ho munga fare ai hoko e manga wen ko no fa aki ki tau to hare ko lau ke tau no fo he ka venga pe aku to le aki pe e sausi vai la po hi ai fo ko aklisi na fai ko tau mavahe mehe ka venga ai patoa pe ko kavenga o visione ko faia ke hata ki si hifo ia te ko faia ki e pe ka pau o tau fa am ke tau lava i ngai te si ko ia ni o ia ka ke mra mai ko ki io ko re mai e a kamperi vai nuku ke talange mai mo ho fika telefoni e ko ni o pe mai e kamperi vai nuku e lava pe ke ne hanga o toko ni mai ke fa ai ha whakawha e ho whare i veitongo. Kai ke. O mea koe ka whaamu nā toke ke talango whika telefoni, hanga koe matala noa ki ai, o whaamu pe ki atu kāto information i koe ai ka umea koe ma whaal ko ahi kia nau tolu ke mo ilo. Ai koe hingoa ka kato pe amo e whika telefoni. Koe ngā whoki ka pako hato ko ni hata aku seni mai kia mo kia koe, o nau ilo e whika hingoa ka kato ke oa hawhi a lake nau seni mai koe. Ai toko ni. Pea koe no ku osi rea maa kamperi, o kwhi tā mai kia koe, mahalo anai, ke tala noa ke whakawai ho konga api koe na i veitongo. Valo. Ako ku whika koe valu pa, valu hiva fitu noa. Ka paupe ku... Valu fa... Valu hiva fitu noa. Valu hiva fitu noa. Mana tui lere ia, koe whika ia koe mere... Mere nau o kati. Nau o kati, ko ia wasi koe ihe. Mere nau o kati, ko ele fika telefoni, ko e valu, fa, valu hiva, fitu noa. Valu fa, valu hiva, fitu noa. Ma ulere ia, pea owa na angalo te ki moutolu, ko e mere, nau o kati. Ko e fika ko e hingoa ia, o ku asi i he IT i whawhanua, tene lawai o to'o haki se niti o kapau o mou ofa mai, pe te mou whetau laki ai. Oia anhalai, walu whanua, ko hingoa ia mere nau o kati. Oia, pea moe whika telefoni ke mou ngā aue aki, pea moe toko tahani ki hakonga e lava o tau tokonia ia, kene lava o tokonia si ene ki i whanau, koe uhia koe whakapaya mai ki tonga ei, ke whakaako i ki nau tonu. Kai ke iru hata, koe ki whanau koe ni, te nau hoko koe tangatai whanua ia i ha, ke nau ngāwe e whanua hiri ho tau tau tangata. Kai ke, o makato unga ai langomaki koe ia, mea koe ia pia moau, o mamata mai i he tai mini, kata, ki he polo kalama koe ni pia mosi i whae koe ni. O ko whatawange pe, o ko moulava mamata tonu mai ki polo kalamani, ya ke mou tala i lau maari ofa. E utau aipe ai mea mooni. Mou sio hanga tonu mai o koe toi kati, koe toi e titi, o ikai ke toi kaofi hafa ahi nga mea, mehe lau maari oe ofa he. Pea koe ia o mai heni mo mere, tuke, whahoko atu e mere, hatoi mea au toi tokanga ki ai. Kia teki mou tolu, ai uhinga na ne siu iu i maua,
mo uinga si fiere ato ai ki mo tolu ki mo aya pe ato foki mai a polo kalama ke matoki hanga o whaka oset malo malo pito o fa malo at ke to taha ko to pe o ku lava ke ne sio he laivi he pong ini fa malo atu ko hi ko ko ngai fetu taki o ku whakahoko mai ko le whamore at pe ka mo tolu he hawani ai uhinga pe ko ni na ko uhinga pe na ku ya ko fu fe ma ubivili o ko fe ma pe ke uhiki mo ki fa nau ka ku pe au pe ki ai o ko fu fe ma o pito pe ha ko ba tai mi ko ni ma no fa he ni o fu fa o fa tu nga fa vai ma o anga vai fu fa o fa pito ka ke ha pe o fi he ni ko ka hala pe ta ha ku si fa alo fa nau u tu vai ai ka ko no mo ni ku o ke yongo pe ko loto he ku ai pe ko nisi o fa nau he lu he lo mo hina he time ta pune ngai a ko fa malot ka mo tolu o fu fe ma ola he pe mo to ni fa malo ka asiata ba mo to ta ko nu na lava mai tari e ui mo ko le na fa ya tu ko no mo ni ko fa ka pe ya ko to ta pe ko ilo ko tu ta ta mo ya o fa ka ko to ta pe ya e fa ya ui ko fa malo atu ki mo ya fa malo at ke to ta ko to pe ku me amai mal ko mo o si ilo pe ai fe ma wi video ki family kon ko ta atu malo o pito o ko ai fe hu ta ko ana alai valu ko no o ko e ke mai pe ko ha mo tiji money ko ha ko o seni mai pe io mobile money io ana tala mai io ko fika pe ko na o atu e la vai ke seni mai ko e mobile money malo malo o fa ya malo to ko ni ha ko lau ko tai mu tau u mo mata hai pe tau piki hama ka tau vai manama te tau tu uta ko to pe ki tau langa neongo ne lu sia i ngai a ni ka ko ilo ipe e ai a te tau langa ai ka ki ngata pe i he sino o mere ka ko whanau ko ka ha o ia ho tau whanua o ko tau tala no ko ni ko tala no ka sino o foi toko taha pe ke whahau ka ko tau sio ko ki family ke whai hano langomaki ko ia ko ka ha o whanua ke tau lava o mo ui whakataha pe mo ki nau tolu pe a ki nau lava o whamalo ia mai ango tau whamalo ia tupo ulaki i he ene ngā ue na e lava ke whahoko i he kohiri o tau hoko tangata tau ataina mo tangata kakata i he ahoni e pehepe ha whakamaro ia i he kakai oi kahau a ki tau tolu patoa oi ahoni i he nau ilo na tau wala ni ma toko nia ki nau tolu i he ngahi visione pe mo ngahi tau mua whakalangi aini o tau whahokat i he ahoni kake e whafoki anga ki he kemura amin pe kuto iai hawheu i mua whamatala mea teki mo tolu e omi ki he tōtani ki mua patoki whaausi e tau polo kalama ka ke te hawhi hui koe hanga pe koe lau koe neo kos mo si mau pe hingoa a whewhine mo e whika telefoni. Ai ka pa waha mo ofa, mo tokoni, mo o mai hanga ton pe ki awa ke whewhine, o te mo sen mai kia maua na whai whai minu ha mea. Mala ia ka i te lava e tau kau taha to i lere. Kai o siko ia. Whamalo tu e kemuramen, kai whamalo ka mere ko ne loto lahi. O tau whetu tak mai ka te taua, ke tau mai o whahoko atu honore o ki he kainga patoa. Ko ngā koe whahoko atu ai whakatangi me he whie mau wiwiri. Ai masiwa, pia ko kai ke tau lava hanga ke he mei ai. Pe koe kolo ai ko o mai e o tua ke fua aki. Ho ta hao hawa, pe ko ta tunga stepu ko ki he langi o pau ke tuku pau tamai pe iki e ka ki tau mamai tato moe masiwa o au ke ngata anga maman ka au toki mahino ki au he matakai holo ko ni ka ko mea o mea masiwa ke fai aki hota whakahao hawa e ka pau he ke tato koni ki a tiki nauto ko hangi ko lau e tai vasi e ta mo ui te tao ke ta whaki ta hapea kore ka e paraham mea to e ofa maha tulu taa ko ta arelo mo o maha whaka mari ke tato foki mai ka ko os more whaka mari ko komen mai ana
Okay. Ana halai walu fonua e koni o komen me ku sen me pangai wangiau. Ke tokoni ke maha mo ki vai, me akai, ka me laise, me mahoa. Malo ana, malo au pito e ofa. Malo mata ofa. Hake ko whamatala, o te mou foi i he maoa tu si o tau kāinga, to ui tokoni atu ke o mou ngahi ai anga mea, he koe whaunga to tonu pēni. Hake koe lau, ko ki tokoni, ko manatu fo ki lau, ko ki lope ko palo vea pe kau palangi, bukan au ki fo i rea pe ana tau. When you do a little, you can help a lot. Oh yeah. Ko fai ko haki ni a pare sisi. Ko fu to kon sorry. O ki to loloto tama. Ka ko yanga bukia ai mokui. Ko manatu ki tala noa ko ni ko ai langa ko a Beijing, ai tu ko tangata na kamata langa pa ko ni tahade na ngahi. Ko one step is a beginning of 1,000 steps. Ko foi step o taha ko foi manga tahu tau vai. Ko kamata ngai o tau manga ki ngai step o toi lau. Nyawang be lau wafi lau mano lau kiru. Pe ha o be ke taga. O koe toko wa mahala kamperi, koe na tau tānoa ke kia ane nai koe ke whawai koe ni veitongo, koe tama ko manase. I veitongo koe tama ko langa. Peo tama peo sima. Ai koe no ku taramai e matoto men mo mea ke usio ke o komen koe na kamperi, ke fetu taki pea kamperi, kia manase pea ka poite mo fetu taki mai pe kia ke fika koe ne o atu, ke mo talanoa ki ai. Koe malo ia masi kamperi e toko ni lai ke si family koe ni. He kuta whenga ke whakangata tunga hai sia i nofo tau pehe nofo masive siwa i he society. O ku lahi e nofo masive siwa i tau society, ka ku lahi ange e tau hanga ke he. Mo i kai ke tau nofo ke whakatoka ngai. Koe unga koe ha, o ku tau fusi mo omo kotoa pe. Ka ku iai fusi mo omo ia ku lava pe o whiau. O ku iai e fusi mo omo ia o ku whakaofa ange ne vivili. Pea ku kaua mere i he tokota. O ko ilo te tau solova ne fusi mo omo o ka pau te tau wala nima. O ave ke ne whi mau vivili. Pea ko mere le vai hoko atu. E ku lava pe hange koe hoa, whamatala fuga mere ki hono hoa mono hoa kuna i he tori. Ka ko mau tangi ia e he whakatamaki. Pea ku nā tae ngā ue ai. Tau sio atu hase ane mea kai pea mono hoa. O ku kai atu i ta whakata. Mo whaka a naua mai ke toinga. O family o toi. Malo e ariria. Ki te au, kone o tame ariria e mere nau e lere mai. Ke pike a tokotahi a moa. Ke mo aloha mo ki shopping. Whakawhi ka ia he mea lere. Malo ka inga patoa. Malo. I wish ko ka inga patoa kotoa pe tau tu o umo mata. Ta o te tau lau. Na e tonu ke pehe, mo pehe, haka. Ka koe mea ia, koe lia tu pe. O pehe atu, ko hoku umate fie ka ia. Mai e ko ngā mea kai. Ko enkete ni o ku lau mai ki a koe. Okay. Tama o fulahe o malang. Enkete malo, koe malanga ko o ngata. Kake malo keti whakarea mai, pa koe angai e kau ngā oe. Pea koe angai e whakaukau, ko mosio mai ke whae ko ni. Ene loto lahi o whetu taki mai. Ilo pe whae ni ia. Te malava pa mo cameraman o si I kore haki mei paku I maa me homo ai anga kai ke o mai ke nau. Mana watu he waha taimi ko ni. Mo ilo koe laua Isaiah pia muto kona ilo folofola. Ta mai Isaiah si ho paku I maa ke fukai tahi. Ka hiri hangahi tausi. Te ke utu yo ko fo I maa kakato. Mahari ko ai ori e paku pia fusi mai ko fo I maa kakato. Kai ke o kuhanga e tohia Isaiah o whapatonu mai. Ai tala noa koe ke he ui tau mo ene ki ipu maho a. Ka pau e tuku ai tau mi maho a ke kai ai moani ike. Pea kuhanga e koe lau koe ai motua. Oua e fiu hono whinga ike maha ia miho tau ngahi loto whare. Kai ke ko Mata Teresa ia. O kune tala mai ka o kai ke lawa whawhanga hatoko te au. Whawhanga pe hatoko ta. Pea ku pehe e tau ngā oe. O whatu ka te modolu pa o kai ke ngalo ia te au ke u whakamanatu atu. Sponsor. E sene Australia. Ko mo wahenga si fo tuai si kai ngā koe ni. Pea mei wawa utaha no. Ko e taimia ko matu aki mahu ingai e tau walala nima. Ko ne te kanga pe ana ki he ki tonga tapu
malo, me tongo ta malo. Ko no to to mai pe kamperi. Okay, malo kamperi. Ke talatu ke family e hawa manase. Moala he weekend ki na alo sio he api kai kamata ngao he waveta. Thank you so much. Kamperi vai no ku malo masi, malo. Very appreciate about that. May God bless. Give you some more. Ke watu maau. Pe kono ko kore mai pe ka o mea ke check o mo telefonita mago si sen mai ai seniti ki loto ton ke os askamata asi. Malo. Malo. Ko pe fa o se mapolo kalama kai hoko atu homo ofa ki mere o wana atu ko unga ko ka polo kalama ko eni kai hoko ko unga ke lava e mere o ne ngo ko fie mari pe ne ngo ku nonga mo malo no ki family pe ko ngai ka ba ka do ko ya e foki ko to pe ya ke mo ngai ai anga me a he ku hango lau malo ke mo ameni sa ya ke ta polo kalama ko ni e he tautana ki fa lo tu fa ke kai nga lo tu la nga fa lo tu la lai Ai to tago na ne sen mai seniti malo opito na o sia mai ki. Ko no tama ko sia mai seniti ko na e ke mai pe ko sia mai. Ana malo ko hai pe na sen mai seniti ko ne tiji mani ko no ku a mai malo opito. Ka koe me ai o fa amo ke ta hanga ilo ko te fito i mo oni faka puli ia na pipiki ki ai a tau faka mo oi pe aku toi ha pe mo to po ulaki na ne pipiki ki ai pe aku hawa akirisi kune toi ompe ki tau ke tau pipiki ki ai. Ko visione ke o wana ato lalo pe e utu enoa pe e ria ki nata. Kai o hake ko toa ki tau tolu ke tau nofo i hatu unga o tau mo ilo kai mo ita ngata ke ta ki afe o la kolo kola o kure e volo ke heka ko toa whake tau kui to ia hafa tunga ke pe mo ita ngata pai papi ko koe mo ita ngata pai papi koe pe mo ita ngata tu i koe pe tu a mo ho i he mo i kai. Kone pato pe ke mo ita ngata o kutamai all men equal singa malo neni ofa tu o tu fe fine ko neni malanga pe mo maki te watu i loto faren unga ke mo wongo ai mafu te fua o ngau ai patoa pe ko party o tu motu nga ofa pa ko fikiria ko nga ofa o ko mari ai o ko mene kakai pe mai to tamasi o ku mo ni apito pe o hila e ko ne mau pe ko mate o ku tata pe ula pe ku ka tu pe ka la la o folo o mau time ke tau mau loto to tapu e ko te ki la ve tu ni hange pe tau ki ko ka lau e o se fa va yo pita usu o se fa va puta usu he tala no folo mo ta no lau ai mo o i kai ko poi ni mo ui ko poine mo ui kau kalava pe mo kemramento ko mafat nei o faka mo ui fo lau mari peta o aunga manga we maman ka ke kalava pe patoa pe moau asata masima o faka mo ui haki fo family peta u tau hu al pe kilang e fo me afua pe ko ya ka pau o ke aunga tau mo ki ani si tai au ma tau kan ka to yeri ko ya ka to ko lau bien a fai fo por fuma pita o suskia ko e por fuma pita o sus malo e mau kolo o fa lave mai ke mai ngoa por la malo e mau kolo ka ko hangi ko lau o hanga fo ke pita ya hapo i tau he ko ke tau ria tau ki ai ko ka venga tanga we tau look at the fruits. Ko fua ko me ia o ta tau mo ai ke ia ha fua o e tau ngawe o ku fai. Pe ko fa malo atu ke kakai. E ko ke fua e mangawe ko unga ko ki maua. Ka ku fua ngawe ko unga ko lau mari ofa pe mo mama mo mau mo e ongo fa o tua. Ko na toluk no to koni. Ko ola ya mangawe. Pe ku fie hoko atu e mangawe. Ko ngahi ni ma ofa ko mo folahi mai ma ai ngai family ku mau mai o si tuat ke mo mamata mai ai ka ye ka nga patoa o ko tui mo falala ke e tau fa utaha ai tonga ko tope i he ope pe mo tongan ai tau foki ke tau fa utaha ke moment ki he kakai e ko hanga he moment o fa taha ki tau tol i he mafu way off o ko ka ke fa tu ke ha o hata o pure i tau ke he ma mo mata ia fa hinga me kai tuang ka tau ata ina ako lawa agrisi
ke tau sio lere ke kakai o tau fie mau mo kakai o tau ofa ki ai e makatunga me tau ngau e fai tau pehe ai whakamalo ke te motor ko ngā ko moutari si whakatang a mere nau o kati mo whakamanatu i mau pe hanohi ngoa ke kau atu ha mo ngahi lotu pe mo sio tonu e matangu to i hono ki whare masiwa pe ako whamalo make hen ke toko taha koia ki o kohai kwani me i veitongo Kamperi. ko Kamperi ko ke iloe pe te matu ko manase kansine de matu me fe ke fa whamalo i ha koe fua o e mangawe o matu ngai me folanima o mo fai ka hango lau he ke mato e lava o to whamalo o wange me he mea o mailo tuku ke he tui maf ke nanga whafon ho mo ayanga mea o whatatau pa mo ofa ke he masiwa o ku pēha mea make he mere ke Ikai, malo pito whamalo atu pe ki he toko taha koni ku ofa mai whamalo ka Kamperi o hiko e toko ni ke whai o hou ngai a ki amo ki family toko ni mai ofa tō matakakano mo whai nengo ka ki tau maheni kako tui uku tau ihe tui peta tau ka ve ipe ai tui whau politikale pea ko tui ku e tō whafo ke atpehe i kia ka kimoto mo ngahi ai anga mea ka te kimoto ku kai ka harea whiunga koe wha malo pe malo o pito si ofa mai toko ni tawange pe hang hei ki o whaiwia ki motoro ko hiko ngahi ngau e ko tau pe mo whai ke hoko koe tāpuaki ki o mo ngai family ofa tu malo o pito malo o pito pe a hange koe lau o kuyai moe a whakamalo make ki kau sponsor ku na hanga o credit mai ai credit ke lava o whahoko tai tau ngai programa pe hange lau na ngai sponsor na asma le po ka koe kata whamore hange koe na kai fuke ke mafu mea tau maniko ha ma business ka te mafoki o sio ke ngahi ngoa ke lava ke manga tuatu tātaha ai ngahi ngoa ko ia pa mo ngahi whatongia o mo whahoko ko unga foke mapuaki a ngahi sponsor ko ia pe ko ngahi business ko ia ko nga ke mo ngau a kai tonga ke tau ofa business e tonga o hange pe ko tau ofa i ho tau tangata i whanua tonga hange ko ia ko lele yufi finance ko lele finance o ku nau ki kau taha no ko ia o kai ngana mo ofa sia sau pe me nu sila mo kau taha alpha flight cargo limited o kau taha asolofon o ku hange ka teo ko MP nets kau taha ave lori fetuku container pe mo fetuku mai container ngahi koloa o ku yai o kai pe mo kau taha pe me ela e Amerika o ku ne fahu mai ano ngwa ki kau i me hange teo ko hafoka ka te utoi foki ai ke whamanat a ngahi ngwa ke o wana ngalo e te motor ka kai kotope o no whaitongani ke mo wakai ai US Minimart malo ku yahano ki whakalahi ka o malo pe me open pe tau whakaonga i nga tolu kai pe ka te vita misa pivita ke tau whakaonga i se tau kai nga tonga pe mo kina tolu kotope e ka business tonga ko i hahano nga ke nofo ai e tau paanga pe mo e tau tukau ke nofo i tongan o wana amore kai ke he koe tau programa i he ahoni malo abito homo mea mai ka mo mea whamanata te mau programa tu i he wha pe of kiai pe mo interview koe mo seri tua ka lau whai he wha taim tonga wha he taim tonga ka malo mo mea mai mo mea ki taim ko ni a mo tolu ya mo cameraman hani tataka o si hulu atu ai api ni pe matoki lera malo abito Maholo mai peki na foka ka mea. Malo apito e tau sioma ki tau ki polo kalama. Nge ko lau. If you're in a position to help, please do so.
ko mo si o ton pe ki ai ko hange ko lau ko ane nai ko mau ai ko mo tama tala fe kau ata pe ko hape ha me o toi mata ke malo fai pe malo interview pe malo si o ke frapapau i o moni e la pe ka kai no toi mai o ko ha mo no masiva o no ha mo ka moni a lot of people are taking advantage of what happened a storm and stuff o no take advantage na to ka kai e na ofa ta ko no sai pe na to ka na si to hi o ko re holo ki ma ka ko na mo ni ke ma wa tonu mai pe ki ngai me ko ni ke mo si o tonu ya so you guys can see for yourself and you judge for yourself what to do if you guys are in a position to help please do so o fat ka mo to te mato ko to nai he fa mo interview pe mo seli to ka lau ko yo ku fa fonga candidate ma va uta no te maulere ma programa interview mo ya he time fa tonga time 4 p.m. later on this evening malo pito ofat ka mo to we